Yes Uganda mubari mununga gumana mukunda Ankole Media kandi guma muje kumbiriho mwe bari kugisubscribinga kandi zane birabiri na mushanju yuko kubanza 2023 kandi amakuru gaguhumabi kandi amakuru nago busasa munonga kugira ngo gutikitoka wamani kandi benojezeho kuzana uba kwita Asia na mirembe yabasa kuba nafa kandi yafiraho muri murago wanyuma yo kumushemeza mbere ati yabonera kandi bishana mu birebaho yayinenyi naho mbere ati yabanunje munonga kandi abayine ba followers binji babiri mukunda na munonga abantu abazigwe bari nko buremu abiri naba inspiring abereka ngo you can be someone kandi nobasa kugira niwe cyo wakoraho icyo abantu bayigomba tukamureba hawo bakumwombe challenge na munonga SB4 tuhabire benshi bajimara n'ibintu binje byakozire kandi mu mberejo na munonga mwe bafani be aba Tiktolker ne amakuru nago busasa ubuzima aso abanze kugwara aho munda yatanzwe kutanaka yashasha umunda bazire bajangwa reka tugezeho turebe kutwatambira umwana witu bamutwara aho mwigwaraho muri kamuca kandi bamuragurira kuko mbere yongera kuba wasi baba advised ngo umkwire mu mutware murago kandi tubase kureba kuyaba naba kwakireyo bamushembeza kandi imbere yongera kuba wasi yabasa kuba nafa kandi amakuru nguni mabi so nsasira abantu SB4 tusasira nyina tusasira nyima Charity abantu bazana nawe kandi mazima mukuzire kuza gukora ikintu kikakwata yo mu Uganda yo nukashanga nk'umuntu bamumanya serious nabari wase investment abari wase money abo kuba ko kumara kubona izino mbintebi hati njimanyisa ngo ne set content content yonkane zwazi sete Asia no content zene singa yo kutunda ugambo bweye buri hamwe hona mazima ntuza kwijikaho binji kandi wori wasa celebrated na munongo mbantu abazigwe batakwe marayo senses ningashi bona babirire inspiration kandi twarangu babasa kugiye kibarugamo ubwo mu cyara kandi tabinji tukamumanya 2021 kandi nibwo za fame kandi ija yatangazana na Charity video mbureba video wamani munonga na interview mbe muzireba zamani nangwa kije yazaho na comedy store ya Alex Muhanji kandi abantu bashemererwa kimwe munonga so tukubasa kumutakinga for granted yakoze rero ngiye gambirira konka insano kweri kandi life ni kweri bamwe bazamu abandi barugamo konka cyamani kugira ngo iborimo ukwatera ndisho nabase kurugayo nabandi bari yunka basiyani basa kwa bari yo binji kokwe konka batine kiyamba kandi abantu mutabariho mutakubasa kubaha amatu so haboneka abandi basi before ubundi basa kutubonerayo nabandi enake base kucendera niba mununga gumana mu watching Ankole Media kandi mwe bari subscribing mu subscription button tubase kutambuza ikintu cyamwe tubase kutambuza amakuru tubase kutambuza Western Uganda kandi base kutambura munongo mbeshongozi mubari kunda Jack Bwemi n'umweshongozi wa Western kandi umweshongozi wa gospel munonga murunji amwe bari kumukunda ari umweshongozi Simon EN n'umweshongozi Musa Bright AB ari umweshongozi Roy G ari umweshongozi nabinje munonga kandi mutakayibwa bwarosho aho mbwire kinyanyanya naza kuba asuna Ben nako bajye mu Western Uganda kandi up next link bani batera hebiro kwezi mbase kwa bicenga timu mutatina uba kwasera mu kintecho otherwise ogun promoter DM Swaga wa Ankole Media kandi promoter wa mano kusingayo wandragura laptop computers office tujigwiraho muri mbara nyukashaka rumu na mashaje na mwenda wija roje tunyera DM Swaga nimani mukubonera laptop senungi computers senungi zona ntwantu kuguza kandi abeya hasi munonga thank you mwari kutkunda one love blessings Selecta, kuluta ninga kale. Nina mani, no za kuchiriza ngo nina mani.
toza kukakasa ngu nyina mali